Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, rahmat rezeki, kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan tadarus kita pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mande, Bapak Ibu peserta tadarus semuanya, pada pagi hari ini kita membaca juz 8 halaman 142 ya, surat Al-An'am ayat 111. Silakan Mande Zur. Mulai. Ya, makasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل
إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فتكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم وقد ditebalkan kafnya ya meniti وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ya dotnya tidak kalah-kalah ya Mandi tadi jangan mau Oh iya. nggak boleh Iya. dikalah-kalahkan Di mana ulangnya tuh di alaikum ma haram ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون
wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim la yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun awaman kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bih وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. Boleh berhenti di sana, Mandezur? Wajib berhenti di situ. Waqaf mim itu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Atta masih mod. Atta buka mic-nya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند
بهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Ya, wa huwa wali itu ditahan karena ada tasdid ya fa'ata ya. Wa huwa waliyuhum. Ya, ulang dari mana, Bu? Ulang dari dekat fasolnya tanggung soalnya. Kok di mana sih? Dari wa huwa wali aja. Bahwa aja ya. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ya. Wa yawma yahsuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakhsartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع يعدنا ببعد وبلغنا Robbana. Bukan binas ya, lagi dari Rabbanas. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على. Coba lagi dari wagorot, sudah boleh dipantulkan tanya ya wagorot. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجة مما عملوا وما ربك بعافٍ. Coba ulang lagi deh, walikullin dengung nih. Bukan walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah
إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. Bu Erni, buka mic-nya. Bu Erni. Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasha
Iya. illa Wa man Bu Erni, jangan cepat-cepat ya. Waharsun itu ilhar. Ilhar artinya jelas, tanwinnya dibaca. Jangan waharsun. Nah, itu lama tertahan jadinya kedengarannya kayak dengung. Ya. Itu nggak dengung. waharsun Ya. ya. Waharsun hiji. Jangan tertahan lama di situ. Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasha bizamihim wa an'amu hurrimat zuhuruha wa an'amul la yadhkuruna smallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lizukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi suraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Qad khasiral ladzina Bu Erni, dalnya dipantulkan. Qad. Jangan qad mati total ya. Ya dal huruf qalqalah. Qad. qad khasiral ladzina qattalu auladahum. Tanya tidak tasdid ya. Qatalu, jangan qatalu. Tanya tidak ada tasdid. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin wa harramu ma razaqallah wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Jangan muah, tapi muh ya. Kalau muah itu untuk H kecil, kalau H besar muh. Maju mulut depan muh ya, jangan muah. Kalau muah mundur lagi, jangan mundur lagi. Muh tadun. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Masih muah. Jangan muah. Muh. Jadi nggak boleh mundur lagi mulutnya ke depan ya, ke belakang. Muh tadun. Ah ya muh, jangan muah ya. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla wazzar'a mukhtalifan ukuluhu wazaituna war rummana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih. Kulu min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa atu
يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين samani Udah. Sekarang di Hasbi sini ya. Bunda. Silakan Hasbi. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المأز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتروا على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الخوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله حجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun Tsumma ataina Musal kitaba tamaman ala alladhi tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun.
Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Au taqulu law anna unzila alaina kitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum Lanjutkan dulu dalnya. ya. Faqad Faqad ja'akum bayyinatum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Sanajzil ladina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun. Sadaqallah. Kasih Bu Guru. ya, sesuai. One bisa dibuka kameranya, One. One. Mungkin nggak ada yang bantuin kali ya. One. Gimana ini? Nah, itu ada. Iya, ada yang bantuin. Buka mic-nya, One. Mic-nya lagi dibuka. Tadi kameranya, sekarang mic-nya dibuka, One. Dipencet yang merah itu yang di... Ya, udah. Silakan, One. Udah. Udah. Hal yanzuruna illa anta tiyahumul malaikati aw ya'tiya Ikatu. rabbu. Ikatu ya, bukan Oh. ikati ya. Ulang dari illa anta. Oh ya. Illa anta tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairah. Kulin taziru inna muntazirun. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiya'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء Kulli kulli syai, bukan kulla syai. كل شيء Oh ya, kulli ya, bukan kulla ya. oh ya قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء Wa huwa rabbu kulli syai. وهو رب كل شيء Ya. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى Ra-nya tidak panjang. Wizra ukhra. Oh, yang ولا تزر وازرة وزر أخرى ya. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Satu ayat lagi. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Allah marhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Ibu Asniati. Sekarang kita membaca surat Al-Anfal ayat 1 halaman 151. Surat Al-A'raf bukan Anfal. Bukan mic-nya, Bu. Mic-nya belum dibuka. Surat Al-A'raf ya. Oh iya, Al-A'raf. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya, shin-nya yang belum tepat ya Ibu ya, dari kemarin membaca jangan say tapi shay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih keras baca shin-nya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, dilatih-latih ya Bu, belum tepat juga sebenarnya sih ya. Dilatih-latih lagi. Minasyai syai. Jangan soy, kalau soy itu short ya. Syai sama soy beda ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya, masih belum ya Bu, dilatih lagi ya Bu, terus dulu Bu. Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika Bunyinya dengung ya Bu. Ibu jangan cepat-cepat ya Bu ya. Kitabun nah, unnya itu dengung Bu, nama hukumnya ikhfa hakiki, jadi didengungkan di situnya. Kitabun unzila ilaika falatakun fi sadrika haraj. Ya, Ya, kayaknya kan bukan. agak harakatnya miring, jangan ditahan, jangan dipanjangkan ya. Fala yakum antara nun dan fa kita masuk ke kayak disamarkan ke fa itu berdengung juga ya. Fala yakum fi sadrika harajum. Jangan dipanjangkan kanya. Sadrika harajum. Fala yakum fi sadrika harajun gitu. Ya. Ulang dari Fala sini. takum fi sarik. Fi sadrika harajum. Fala yakun fi sadrika harajun minhu liyunzira bihi. Bu, jangan liun tapi litun. Litun, huni juga nggak boleh tertahan ya. Iya, ya. Harajum minhu litunzira bihi. Harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Qalilam Ini nggak panjang Ibu. Kali intinya baru panjang, kalnya jangan. Qalilam ma tazakkarun. Qalilam ma tazakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha Nah, itu panjang karena dia harakatnya lurus berdiri ya. Wa kam min ming itu kaang didengungkan. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Tinnya nggak boleh tertahan ya karena di depannya huruf idgham, jadi nggak boleh lama berhenti di situ. Wa kam min qaryatin ahlaknaha Panjang Bu. Nanya panjang karena harakatnya berdiri lurus ya. Hanya panjang karena di depannya ada alif. Ya, itu memanjangkan baris di atas ya. Ada dua macam yang memanjangkan baris di atas itu dia seperti dia harakatnya lurus tegak gitu kan. Ha ada alif sesudah ha gitu panjang gitu. Kecuali kalau alifnya berharakat baru nggak panjang hanya. Qaryatin ahlaknaha faja'aha. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'duna ba'yatan. Bukan bak ya. Faja'aha ba'suna bayatan au hum qailun. Faja'aha
ba'suna bayatan au. Bukan ba yang panjang Bu, Ibu dibalik tuh. Bayatan yang panjangnya ya, Iya, bukan iya. bayat. Faja'aha ba'suna bayatan au hum qailun. Ya. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu. Oh, dua. Tuh ka itu kan ada alifnya berdiri tuh. Dipanjangkan ka-nya. Illa anqalu inna. Nah, panjang. Nah, panjang punna, panjang lagi kayak gitu. Illa an qalu inna kunna zalimin. Walanas'alana allazina ursila ilaihim فلنسألن الذين أرسل إليهم falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alana al-mursalin. Walanas alan dengung ya, kalau nun tasdid, mim tasdid itu gunah ya, dengung bacanya. Walanas alan mursalin. Walanas'alana Alan ibu yang disebutkan tadi itu nunnya tasdid. Iya. Alanas'alanna mursalin. Dengerin dulu ya. Walanas alannal mursalin. Walanas bukan Iya, walan. iya. Nun pertama tidak tasdid. Alanna Nah, Bu, jangan dipanjangkan nah, jangan diseret kayak gitu ya. Langsung masuk ke lam mati di bawahnya. Walanas alannal. Jangan nal, nggak boleh dipanjangkan nalnya. Walanas alannal mursalin. Gitu. Walanaqussanna Langsung ditasdidkan ya. Walanaqussanna alaihim. Walanaqussanna ditahan gitu, Bu. Ya, sonnya ditahan, nanya jangan dipanjangkan lagi nanya. Oh. Walanaqussanna alaihim. Walanaqussanna alaihim biilmi. Ulang lagi, Bu. Walanaqussanna alaihim biilmi wa ma kunna ghaibin. Wama ada alifnya nggak Bu di situ? Kenapa nggak dipanjangin? Wama kunna ghaibin. Wama kunna ghaibin. Wal waznu yawma izinil haqq. Ya, Bu, ya, wal waznu yawma idzinil haqq. Itu nun kecil itu berfungsi ya, Bu, ada harokatnya di bawah. Ya, dibaca. Wal waznu yawma idzinil haqq. Izin. Nggak boleh ditasdidkan nun kecilnya, nggak ada tasdid ya. Yauma
idzinil haqq. Yauma ini. Wal waznu yauma idzinil haqq. Kenapa masih ditekankan nun kecil? Jangan yauma idzin ya, yauma idzinil haqq. Di qafnya baru ditahan. Yauma idzinil haqq. Nah, ibu kan bacanya yauma idzin. Jangan ditekankan nun itu, nunnya tidak tasdid. Yauma idzinil haqq. Yauma idzinil. Gitu. Wal waznu yauma idzinil haqq. Kok dipantulkan kafnya ya, karena kaf itu huruf qalqalah ya. Kita matikan atau mati sendiri, tetap dipantulkan kalau hurufnya huruf qalqalah. Yauma idzinil haqq. Ditahan dulu baru dipantulkan karena hurufnya bertasdid. Wal waznu yauma idzinil haqq. Ya. Waman saqalat mawazin. Faman thaqulat, bukan qalat. Ya. Faman saqulat mawazinuhu. Panjang. Ya. Faman saqulat mawazina. Panjang. Kan udah dibilang ya, berharakat fathah itu atau berbaris di atas, huruf apapun di depannya ada alif, dipanjangkan bacanya. Mawazi, huruf yang berkasrah di depannya matia, panjang. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Ya. Waman hafat mawazinahu. Panjang lagi tuh Bu. Mawa itu kan ada alif. Kenapa Ibu kalau udah salah satu diperhatikan ya. Tadi kan udah ada Jawa seperti itu, dipanjangkan. Waman khafat Waman khaf, tasdid ditahan dulu ya. Jangan khafat aja. Kalau khafat aja hilang tasdidnya ya. Nggak dipakai itu tasdidnya. Waman khaffat mawazinuhu. Waman khaffat mawazinuhu faulaika lazina khasiru anfusahum. Ya. Ya Bu, jangan ya Bu, jangan ditekankan nun, tapi antara nun dan fa. Ditekan ujung gigi kita ke perut bibir yang di bawah. Ulang dari mananya Bu? Anfusahum aja Bu. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Faulaika alladzina khasirum. Faulaika alladzina khasirum anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Walaqad Dipantulkan dalnya ya Bu. Dal itu huruf qalqalah. Ada 5 huruf qalqalah di Al-Quran. Qaf, ta, ba, jim, dal. Apabila dia mati ataupun kita matikan sendiri itu dipantulkan bacanya. Walaqad, mantul. Jangan walaqad mati total ya. Dipantulkan lagi. Walaqad makana Bu, ditekan ke kaf. Kafnya kan tasdid. Walaqad makkannakum. Walaqad
maka Jangan maju di mak, kan tasdid kafnya, ditekan ya ke kaf. ya walaqad makkanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha. Panjang nanya ya, wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Jangan mau yang panjang, ainnya panjang. Fiha ma'ayish. Ais. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Qalilan ma tazkurun. Tash ya, dilatih-latih baca shin. Tash, jangan tipis. Itu nggak tebal, cuma tafsir lebih keras ya, lebih banyak mengeluarkan udara dari mulut kita. Tash. Qalilan ma tazkurun. Nah, tuh bisa kan? Nah, dilatih-latih ya, tash. Bisa tuh barusan ya. Kadang-kadang balik lagi ke tas. Jangan tas, tapi tash kurun. Nah, ini tuh terus ya, tash kurun. Tazkurun. Ya. Terus. Walaqad khalaqnakum tsumma Tidak panjang, jangan tertahan. Dengung, ma-nya jangan ditahan. Sawwarnakum. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Ma-nya jangan ditahan, Ibu. Ma-nya kan tidak panjang. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Dari summa aja coba ulang. Summa sawar ya. Sawar. Ya. Summa sawarnakum. Ditahan dulu, Bu. Wawnya itu kan tasdid ya, ditahan dulu. Summa sawwarnakum. Summa sawat Summa sama dengan wawnya masih satu gitu ya. Summa sawwarnakum. Summa sawarnakum. Summa qulna lil Summa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Summa qulna lil malaikati isjudu. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ya, dipanjangkan listnya ya, illa iblis. Panjangnya boleh sampai 6 halaman. Illa iblis. Ya. Lam yakun minas sajid. Yang panjang itu bukan ji-nya tapi sa-nya, Ibu. Lam yakun minas sajidin.
Nah, gitu ya. Jadi Ibu diperhatikan yang panjangnya di mana, yang seharusnya dipanjangkan ya. Iya, maaf Ibu. Jangan bosan Ya, Ibu. ya, iya nggak apa-apa Ibu. Yang penting Ibu rajin aja mendengarin nih, di mana dipanjangkan orang, diperhatiin gitu. Mudah-mudahan Ibu Iya, cepat berubahnya ya. insya Allah Ibu. Insya Allah. Makasih Ibu. Assalamualaikum Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. salam. قال ما منعك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدلهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم
أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير Dasut bukan tasa. Basut bomah timnya. لباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي membaca tanya jangan tebal ya, jangan toh ta'lamun agak ke A, jangan lari ke O, jadi kedengarannya tebal membaca tanya jadi. تقولون على الله ما لا تعلمون قل
Tang. Yang baca ainnya lagi masih belum tepat. Terlalu berat. Jangan diseret gitu, tapi disampaikan ke tengah-tengah tenggorokan. Lamun. Taquluna Allahi ma la ta'lamun. Ya, dengan Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli musjidin Mas, Wad panjang ya? mas bukan. Kuatnya nggak panjang karena di depannya kan dalnya mati, jadi tidak boleh dipanjangkan. Di mana mulai? Wa aqimu wujuhakum inda kulli musjidin wad'uhu. Mas bukan mus ya, dari kali tadi mus mulu. Mas. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun kama bada'akum ta'udun farikan hada wa farikan ditebalkan mukafnya ya, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimus dhalalah. lagi dewa fariqan alaihimud dhalalah. Fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Salah lagi, jangan dalnya tidak tasdid ya. Fariqan hada fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون بساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون
وقالت أولاهم لأخراجهم فما كان لكم لأخرى apa liukhrakum. Iya tadi dibacanya Oke. liukhraju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ulahum liukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul azab bima kuntum taksibun. Innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta barijal jamal hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Ya, Ibu Erni keluar ya. Gantiin aja deh sama Bu Irma Marianis. Bu Erninya nggak ada kayaknya. Sekarang halaman 156. Wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbuna
Wajadtum. Sorry. Ulang lagi dari fahal, Bu. Fahal wajadtum, nggak boleh dikolok-kolokan dalnya ya. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Qalu na'am fa'azzana mu'azzinun bainahum la'natullahi 'alal zalimin. Alladzina yusadduna an Ya, sabilillah. Ulang, Bu. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Ya, membaca ain itu Bu ya, jangan disama-samakan ke alif ya. Alladzina yasudduna an ya, dilenturkan, jangan na'an. Kalau na'an nah, bisa kayak seperti antah samar kedengarannya ya. Diperjelas baca ainnya. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja, jangan iwaja. Iwaja sepintas memang nggak kejelas, tapi kalau diperhatiin jelas. Iwaja, jangan i tapi ai. Coba lagi deh Bu Ima. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Wonderful. Bil akhirati kafirun. Wa bainahuma hijabun wa 'alal Bu, kalau mau diwasalkan jangan bun ya, jangan ditanwinkan, jangan diizharkan, tapi diidgham. Wa bainahuma, hi-nya ha kecil ya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal, kalau mau dilewatkan jadi dengung ya. Baik. Wa bainahuma hijabun wa 'alal Ibu Iman, tidak ada tasdid hid, nggak ada tasdid jimnya, hija aja, jangan hid ya. Jangan ditekan ke jimnya tidak tasdid. Coba lagi. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an Disamakan ke sini. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Bentar saya ulang, Bu. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum
Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Udkhulul jannata la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Alladzina ittakhadhu dinahum lahum alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya fal yawma nansuhum kama nasu liqa. Ulang dari fal yaum, nansa bukan nansu ya. Baik. Fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Ibu Erni nggak ada tadi. Hasbi langsung Hasbi. Masih ada nggak Hasbi? Walaqad ji'nahum
بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Iya. Yang agak janggal kedengarannya itu di My Team, coba ada ulang lagi deh Yang mentanwinkan tanwin ta kefa gitu. Jangan ting tapi ting ditekan kefa ya. Asbi coba ulang lagi deh Asbi. Dari hatta إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به. Ya, agak janggal kedengarannya itu. Libaladim mayyitin. Nah, itu tuh dekatnya kafa ya, mayyitin. Menekankan ujung gigi ke bibir bawah. حتى إذا
قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به. Ya. Boleh diulang di baladim mayyitim. Teruskan. Libaladim maitim. Ya, ianya juga ya. Ianya itu kan tasdid ya. Jadi jangan kedengaran kayak mati. Jangan mayyitim. Tapi mayyi-nya itu diperjelas. Karena mayyitim aja kayak ya mati jadinya bukan tasdid. Coba lagi deh. Libaladim maitim fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Iya, baru bagus, mantap Asbi. Terus, siapa lagi ini? Made tadi, silakan Made. Oke. Walbad walbadadu walbaladu tayyibu yahruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabusa la takhruju illa Yes. naki La ya. walladzi khubusa la yakhruju illa Walladzi khabutha la walladzi yang mana ya? Ya. Walladzi khabusala yang itu ya. Ya. Walladzi khabusala yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dolalim mubin. Qala ya qaumi laysa bi dolalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum ala rajulin minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Fakadzabuhu fa'anjaynahu والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله
ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لد وإنا ل وإنا لنظن وإنا لظنك من وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Andung nggak ada ya? Udah nggak ada. Oh nih, Astagfirullah. buka mic-nya dulu nih. Pencet yang tanda merah itu nih, oh nih, ditekan yang tanda merah. Iya. Uballigh risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Awa ajibtum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rajulin minkum Ala rajulin minkum liyunzirakum wazkuru id ja'alakum khulaqa min ulang dari ja'alakum khulafa, jangan ditahan lanya tidak panjang. id ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin wa Mi-nya juga jangan tertahan, jangan qaumi Nuh, di mi-nya jangan tertahan, qaumi Nuhin. qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qalu ajitana lina'badallaha wahdahu. Lina'bu bukan badau tapi budau. Oh ya. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhawa ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala qad waqa'a alaikum. Dalnya dipantulkan ya nih. Qala qad waqa'a alaikum. Qala qad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Anjaynahu wallazina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabira allazina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء في أرض الله ولا تمسوها بسوء Tamas ya, no, bukan tamus. Dari wala aja ulangnya. Wala tamassu. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Iya. Allah marhamna bil Quran. Pembaca selanjutnya Ibu Asniati. Silakan Bu. Buka mic-nya dulu Bu. Wazkuru iz ja'alakum khalafa. Ibu, pelan-pelan Ibu perhatiin ya. Well itu mengalir, jangan diputus. Kalau diputus kayak kalau kuru iz ja'alakum. Wazkuru iz ja'ala lakum khalafa min ba'di adi wa bawwa'akum. Wanya nggak panjang karena alifnya ada harokatnya ya. Wa bawwa'akum. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyut. Tidak boleh dimatikan, panjang dua harakat. Watan itunal jibala buyuta. Lanya jangan tertahan, tidak panjang lanya. Mulai dari watan itu. Wayan hituna. Kita Ibu, bukan yan, watan. Oh iya. Watan hituna jibala buyuta. Lanya jangan tertahan ya. Ibu kan jibala buyut. Jangan panjang lanya. Jibala buyuta. Kalau dia tidak panjang cepat diangkat, jangan ditahan lah. Jadi panjang bunyinya, salah jadi bacanya. Watan hitunal jibala buyuta. Nah gitu. Fazkuru Lamnya tidak tasdid, jangan al. Kalau al jadi tasdid, jadinya ya ala, a-nya panjang. Ya. Fazkuru Kenapa Ibu tasdidkan lagi, Bu? Kenapa Ibu baca Allah? Lam itu enggak tasdid kan? A-nya jangan ditekan. Allah. Nah, jangan Allah. Ulang dengerin ya Bu ya, pelan-pelan. Fadhkuru ala Allahi wala. Fazkuru Allahi wala ta'saw. Tuh Ibu nggak dengerin orang tuh. Fadhkuru a panjang, la panjang, Allahi wala. Coba lagi.
Fazkuru alla Jangan al Ibu, jangan ditekan ke alam itu, jangan Iya, al tapi ala. Fazkuru ala Allahi wala ta'tau fil ard Ya, wala wala ta'tau fil ardi mufsidin. wala ta'tau fil ardi mufsidin. Dininya jangan ditahan, kan tidak ada panjang, kan udah dibilang ya kalau huruf kasrah boleh dipanjangkan kalau ada ya mati, kalau tidak dipercepat, jangan ditahan gitu. Ya. Kalau jadi bacaannya, ulang dari wala ta'sau. Wala ta'tau fil ardi Mesti dengarin mufsidin. ya Bu. Wala ta'sau fil ardi jangan ardi panjang dinya Ibu. Oh, iya. Fil ardi mufsidin. Wala ta'tau fil ardi mufsidin. Nah gitu. Terus Bu. Qala mala. Lanya tidak panjang ya Bu. Lanya tidak panjang. Kenapa? Karena alifnya ada harkatnya. Kecuali itu kan lam alif. Lam dan alif. Kalau alifnya tidak nggak ada harakatnya, baru panjang lam alifnya, lamnya ya. Jadi qala limalaul. Nah, boleh dipanjangkan lanya. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lilladzina istad'ifu Tapi itu lilladzina tud'ifu ya dot ya. Lilladzina istud'ifu. Jangan dipantulkan dotnya ya. lilladzina istud'ifu Itu dibunuh pantul. Jangan tud. Kalau tud itu mantul. Tud, ifu, tud, tebal tapi nggak mantul ya. Soalnya bukan huruf awal. Tud, ifu. lilladzina istud'ifu mantul sekali. Masih mantul. Iya. Jangan dilepas. Kalau dilepas mantul dia. Tud, ifu. Kalau tud, dilepas itu namanya jadi mantul. Lilladzina istud'ifu liman amana liman amana min. Cepatkan nanya. lilladzina istud'ifu liman amana. Bu, Ya, Bu. ditahan bahaya itu ditahan, nggak dilepas, ditahan. Ya, jangan dilepas, jangan tuduk. Kalau tuduk itu belum lepas. Tud, ifu, tud, ifu. Tahan. Tud'ifu. Ya. Wonderful. Lilladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna. A-nya kenapa dipanjangkan? A-nya kan tidak berdiri garisnya gitu. Iya. Amananya baru panjang A-nya, tapi A-nya tidak panjang A-nya. Ya. Liman amana minhum ata'lamuna an. Dari mana ulangnya, Bu? Dari liman. Liman amana minhum ata'lamuna. Gitu, Bu. Iya. Ata'lamuna an. Jangan lagi tertahan binanya. Nggak boleh berhenti di nani, Bu. Ya nggak boleh. Ata'lamuna an.
dari ata'lamu aja. Ata'lamuna an solihan. Kenapa nggak dimatikan nunnya? Kenapa dimatikan nunnya? Tasdid bukan mati ya. Ata'lamuna anna Ata'lamuna anna salihan mursalum min rabbih. ya, mursalum mir, langsung ke ra ya Bu. Mursalum mir rabbih. Mursalum min rabbih. Ya. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Ya. Wa aqaruna Wawunya dipanjangkan nunnya Bu, wawunya tidak mati ya, langsung ditasdidkan ke nun. Fa'aqarun naqata wa'atau. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Amri rabb, langsung ditekan ke ba. An Amri rabb. An amri rabbim. Gitu, Bu. Bim, yang jelas hanya ya, jangan bim. Bim nggak jelas hurufnya itu ya. Itu ha ya. An amri rabbihim wa qalu. An amri rabbihim wa qalu ya salihu. Panjang dua-duanya, kalau harakatnya berdiri panjang. Ulang dari wa qalu. Wa qalu ya salihun salihu Ya Bu ya, matikan amzah, dipentokin matikan amzah ya. Wa qalu ya salihu tina, agak dipentokin biar kedengaran amzah matinya gitu. Huk gitu, huk. Lihu tina, lihuk tina ya. Ulang lagi dari wa qalu. Wa qalu ya salihu tina mimma ta'iduna. Ta'idu tidak ada yang panjang di situ. Bima ta'iduna. Ta'idu tidak ada yang panjang. Bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Fa'akhadat, ibu yang mati itu ta bukan zal ya. Fa'akhadat umur. Fa'akhazat humur rajfatun Dia nggak panjang. Rajfatu fa'as. Dia ditahan itu, udah ada panjang tuhnya. Fa'akhazat humur rajfatun. Ya, cepatkan tuhnya, jangan ditahan itu. Fa'akhadat humur rajfatu fa'as. Fa'akhazat humur rajfatum fa'asbahu fi darihim. Ya, panjang kan ada alif tuh, tidak ada harakat alifnya, panjang. Fi darihim jathimin. Fi darihim jahimin. Jathimin saya. Sa. Fi darihim jathimin.
Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad Lanya panjang, jangan ablaghtukum. panjangkan lanya. Wa qala ya qaumi laqad dipantulkan dalnya tapi jangan dipanjangkan lanya. Wa qala. Dari mana Bu? Lampu dari awal Bu? Wa qala ya dari wa qala. Wa qala ya qaumi laqad an. Nah, sini panjangkan laqad. Jangan dipanjangkan lanya. Oh iya. Ya qaumi Ya-nya laqad. panjang Ibu, ya-nya panjang. Ya qaumi laqad. Wa qala ya qaumin laqad. Kenapa min dibaca Ibu? Ibu diperhatikanlah mi bukan min ya, tapi jangan tertahan di mi-nya. Wa Oh, min. qala ya panjang ya. Qaumi laqad. Mi jangan min. Ya ya. Mil laqad ya. Jangan mil, jangan ditasdidkan ke lam. Milaqad ya. Coba lagi. Lanjut Bu. Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum. Wa qala ya qaum wala wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi. Lata bukan lati ya. Risalata rabbi. Teruskan. Risalati rabbi. Lagi dibaca, tanya fathah bukan kasroh. Risalata rabbi wa nasahtu lakum. Risalata rabbi wa nasaratu Wa lakum. nasah, perhatikan sah. Wa nasahtu lakum. Risalata rabbi wa nasahtu lakum. Teruskan. Walakin la tuhibun. Tuhib tasdid ya. La tuhibbunan nasihin. Walakin la tuhibbunan nasihin. Waluto Kenapa dipanjangkan to? Tanya kan tanwin. Waluton, jangan to dibaca. Kalau to itu dibaca kalau kita berwakaf berhenti baru to. Tapi kalau terus waluton idqo. Walutan idh qala liqaumihi atatuna. Hanya yang apanya ya? Tunal fahisyata ma. Atatuna fahisanata ma. Nah, di sana mana isyanatan tama-tama deh. Isanata ma. Tunal fahisyata ma. Tunal fahisyata ma. Tuna. Kenapa lata lagi? Tunal. Ya ya. Tunal fahisanata ma. Yang hisyanatam lagi ditambah lagi nanya, mana nanya nggak ada analis tuh. Hisyatama, ya. Tunal fahisata ma
sabaqakum biha. Ma sabaqakum biha. Ulang dari ma. Ma sabaqakum biha min ahadin. Terus min ahadim min ahadim minal alamin. Innakum lata'tunar rijala Ya, panjang itu kan ada itu dipanjangkan. La-nya nggak panjang. La ta'tunar rijala syahwatam. La ta'tunar rijala tasahwatam. La syahwatam. La syah ya. La syah. La ta'tunar rijalatan rijalatan boleh. La ta'tunar rijala syahwatam. La ta'tunar rijala sahwatam min dunin nisa. Min dunin nisa. Tasdikkan nunnya yang kedua ya. Min dunin nisa. Dan berdengung. Min dunin nisa. Ya. Bal antum qaumun musrifun. Ya, Bu Iri Imarianis. Makasih Bu. Ibu Ima buka kameranya. Ibu, sebenarnya Ibu itu udah bisa, tapi kalau ditegur jadi gugup tuh gugup semua gitu sebenarnya. Jadi Ibu tuh udah oke. Lari-lari di mata itu Bu, karena melihatnya itu. Ya. Wa kana jawaban qaumihi illa an qalu akhrijuhum illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Wa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Wa amtarna 'alaihim maqara. Wanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinah bayyinatum mir rabbikum fa'awful kaila wal mizan. Fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun. Kenapa dipanjangin? Ya Bu. Saya ulang. Fa'awful kaila wal mizan. Fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum
أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Ya, kalau udah selesai, yang terakhir membaca Sadaqallah ya. So, Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung artinya Bu Ima. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Maaf ya kalau seandainya ada cara teguran saya yang kurang berkenan, saya minta maaf ya.
Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mande Bende atau Mande Tati. Sebentar, Tati, sebentar. Bukan apa? Maaf, bukan kekurangan. Kadang-kadang masa 2 jam itu harus begini mata itu ya. Jadi kadang-kadang itu mungkin tak terlihat atau melengah sedikit ya. Jadi jangan merasa kalau ada orang yang menegur itu. Masa 2 jam begitu aja gitu ya, di kelas kita ngajar juga nggak 2 jam begitu ya. Jadi udah bagus ibu gurunya. Jadi kalau ada yang ikut menegur, kita nggak apa-apa lah. Oke, silakan Mande Tati. Oke, terima kasih kepada Ibu Zur yang telah memimpin kami dan juga kepada Radio Kubu Minang yang selalu meliputi ini. Sebelum kita tutup, marilah kita sama mengucapkan astagfirullahaladzim 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan hari ini akan menambah timbangan kita untuk nanti di akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan pada acara yang berikutnya, yaitu pada hari Sabtu yang akan datang. Marilah untuk singkatnya kita mengucapkan hamdalah bahwa acara ini telah berakhir dengan baik. Kita baca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Juga dari saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.